ngoba intombi kapresident lebisinyenyela ukuyaba ngupresident welizwe leZimbabwe. Asikwazi ukuthi alubana kuphumelele bese yaba inhlekisa umhlaba wonke eZimbabwe. Ibutho lithethe inyathela eliqondileyo, kumele silisekele, kumele silibonge njengabantu beZimbabwe. Ma ungakhethwa ngoba kuyatshiwo ukuthi mhlawumbe ungaba ngenye ingxenye laba abantu abangaba ku-transition government, umsebenzi ongayemukela yini ukukhokhela abantu beZimbabwe? Angikwazi. Okokuqala akukakenzeki, angikwakhethwa. Uma abantu beZimbabwe befisa ukubana ngaba ngomunye walabo abangakhokhela nge-transitional arrangement, hayi into engingafisa ukuthi ngixoxe lemuli yami, ngithole imvumo kibo, ngixoxe njalo enhlanganiso yami yeZAPU, ngizwe ukuthi iyamvuma.